nubona imbwa iri mu giti ntukayiteho, ujye wibaza uwayimanitse mu bushorishori bw'icyo giti, kuko imbwa ubwayo ntiyurira igiti. Ayo magambo nayo uwahoze ari perezida wa Congo Mobutu Sese Seko, ubwo intambara y'inkotanyi yari imwugarije mu myaka ya za 1996, 1997. Iyo ntambara yaje no kumuviramo guhunga igihugu cye, ndetse agwa mu buhungiro iyo muri Maroc, ari naho ashyinguye uyu munsi. Mwebwe munteze amatwi, ibyo bisobanuye iki? Ubwo kuwa 6 Mata 1994, inkotanyi zicaga perezida Habyarimana na mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira, misiyo zari zahawe ntiyarangiriye aho. Zategetswe gukomereza intambara muri Congo kugira ngo zirandure burundu inyoko bantu yari imaze igihe iganje mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo byaranashobotse kuko inkotanyi zimaze kwirukana Mobutu zashyizeho Laurent Désiré Kabila nk'agakingirizo. Nyamara ubutegetsi bwose bwa Congo bwari bufitwe n'u Rwanda, kuko uwayoboraga ingabo zari zimaze kwirukana Mobutu ariwe James Kabarebe, murabizi mwese ko yahise agirwa umugaba mukuru w'ingabo za Congo, chef d'état major. Laurent Désiré Kabila utarashoboye kumvikana n'inkotanyi zari zimaze kumuha ubutegetsi, yazihaye ibyo zasabaga byose ziritahira. Nyamara ntizanyuzwe kuko zashakaga gukaba byose, ni ukuvuga umutungo kamere wa Congo ushingiye ahanini ku mabuye y'agaciro. Nkeka ko kugira ngo zigere kuri ibyo byose, mu mwaka w'ibihumbi 2000 zahise zica Laurent Désiré Kabila, zishyiraho umuhungu we Joseph Kabila. Uyu kubera gutinya ko nawe zamwica, aziha uburenganzira bwose bwo kuyogoza Congo, maze gukuramwo aye n'ake karenge. Byarangiye bityo. Kuri Joseph Kabila yavaga ku butegetsi, bibuka neza ko himitswe Felix Antoine Tshisekedi. Uyu nawe wari usanzwe azi neza ko ubutegetsi bwa Congo buyoborwa n'u Rwanda, yihutiye kujya gucinya inkora i Kigali kugira ngo arebe ko Kagame yazamuha agahenge. Aba bagabo bombi baje kumvikana ko kugira ngo Kagame atazongera gutera Congo, mu Rwanda hazafungurwa uruganda ruzajya rutunganya rukanagurisha amabuye y'agaciro avuye muri Congo. Iyo se ntiyari business? Ibyo byarakozwe, ariko Paul Kagame yaje gusanga utwo turapfa tudahagije. Bamatse ibihugu basanzwe bamukoresha, bamwongera izindi ntwaro, na n'ubu akaba arizo agikoresha mu gutsembatsemba abaturage b'inzirakarengane ba Congo. Dommage. Izo ntwaro ziherutse gufata umujyi wa Goma mu kanya nk'ako guhumbya. Muribuka ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo witwa Madame Thérèse Kayikwamba
yatangarije isi yose ko izo ntwaro zifite ubushobozi buruta kure ubw'intwaro ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zibitseho, aho zikambitse uyu munsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo ngabo muribuka ko zimaze muri Kongo hari imyaka irenga 20. Muri iki kiganiro ndimo kwibaza nti ubundi nyuma yo gufata Goma harakurikiraho iki? Nkeka ko iki ngiki ari ikibazo buri munyekongo cyangwa undi wese uvuka muri kariya karere k'ibiyaga bigari yagombye kwibaza. Uko intambara y'ingabo za bamatsi ibihugu yari irimbanije, Perezida wa Kongo Antoine Tshisekedi yatangarije amahanga ko niziramuka zirashe i Goma, yabyise Moindre Escarmouche, nawe ngo azahita arasa i Kigali mu ndiri yazo. Intwaro zirimo n'indege byari kurasa i Kigali byarerekanywe, nyamara nkeka ko byabaye nka ya nduru y'abakongomani igarukiraho yavugirijwe. Ubwoba bwa Tshisekedi bwo kurasa i Kigali nkeka ko ntawashidikanya ko bwatewe na wa mugani wa mugenzi we Mobutu wagiraga ati nubona imbwa iri mu giti ntukayiteho, ujye wibaza uwayimanitse mu bushorishori bw'icyo giti, kuko imbwa ubwayo ntiyurira igiti. Kandi koko burya imbwa ntabwo yurira igiti, ntabwo isi ndabona imbwa yurira igiti rwose. Abanyabubasha b'iyi si nkeka ko nta gushidikanya ko bahaye gasopo Tshisekedi, gasopo yo kutazarasa ku Rwanda, kuko ahari yabitinyuka yari kuhasiga agatwe. Ibimenyetso by'uko yari kuhasiga agatwe no kubitinya nabibonye cyangwa nabiketse ubwo inteko rusange y'akanama gashinzwe amahoro ku isi yateranaga yiga ku bibazo by'umutekano muke uri muri Kongo. Aka kanama kamaganye intambara yashozwe n'inyeshyamba zifashwa n'u Rwanda, nyamara ntikafatira leta ya Kagame yazambitse izo ntwaro zo kumara abanyekongo. Mwumva ari ibiki mwa bagabo n'abagore? Ibihugu nka Suwede nicyo gihugu ntuyemo uyu munsi, Ubwongereza, Ubudage, Ububirigi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi biherutse gutangaza ko kubera iyo ntambara bizahagarika inkunga yabyo ku Rwanda. Nyamara birasa naho byari mu magambo gusa, kubera ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko ibyo bihugu bitagishyigikiye u Rwanda n'ibikorwa byarwo, yewe nakwita ibya kirimbuzi. Umujyi wa Goma urabizi mwese, byavuzwe ko utuwe n'abarenga 2 miliyoni, ufashwe n'u Rwanda
ingabo zarwo zikomereza mu mujyi wa Bukavu. Uyu mujyi nawo ukaba uri hafi kugwa mu maboko y'izo ngabo zamanitswe muri cya giti Mobutu yavugaga. Cya giti gishyirwaho n'ibihugu bikomakomeye bigize umuryango mpuzamahanga. Urumva ari nasiyo zimwe. Ariko nari ndimo nanone kwibaza ngo nyuma y'ifatwa rya Goma harakurikiraho iki? Kuko ni ukuri mwese murabizi, umujyi wa miliyoni ebyiri wari utuwe na miliyoni ebyiri, tuvuga ko Kongo koko uretse kuriya. Yewe reka nishyire mu mwanya wanyu. Mushobora kuba mukeka ko Tshisekedi hari icyo yenda gukora kugira ngo wenda ingabo ze zigaruze uwo mujyi wa Goma. Ku bwanjye sinkeka ko hari icyo gukora gihari, kuko ingabo za Kongo nazo zizi neza ko intwaro zafashe Goma zihambaye, n'abasirikare b'u Rwanda bazirashishaga batojwe kurasa mu cyico. Ibyo ntawe utabizi, ni abatirori d'élite rwose bazi kwica. Reka mbagezeho agakuru. Bamwe mu nkotanyi bahungiye muri aya mahanga dutuyemo, arabona aganiriye nawe waransetsa. Bemeza ko ingabo za Kongo ngo niyo zatozwa kajana, zitagira amaraso ngo yo kurwana no kurengera ubusugire bw'igihugu cyazo. Aha nagize ubwoba. Izo nkotanyi zahoze mu ngabo z'u Rwanda z'uyu munsi, ndavuga zahungiye mw'ibihugu by'i Burayi, mperutse za Bubiligi, za Buholandi na hehe, nagiye mpura nazo. Bavuga ko kubera iyo mpamvu ngo iyo bashaka gufata Kongo ngo baba barayigaruriye kera, nuko ngo bampatse ibihugu ngo bari batarabatagatifuza. Iyi bazi gusetsa cyane, bajya no mu kiliziya bagahazwa n'iki, ngo twari mu misa tuvuye mu kiliziya. Hagati aho hari imishyikirano, ariko nkeka ko iyo mishyikirano ishobora kuzabyara igihwereye. Uwo ni jyewe ubitekereza, namwe ngo muzampa uko mubyumva wenda muri za komantere. Mbere y'uko Goma ifatwa, inkotanyi zabeshyaga ko ngo zishaka kugirana imishyikirano na Tshisekedi kugira ngo zibone uko zihagarika imirwano. Aha ngaha hari ibyo nibutse. Muri 1991 yenda kurangira, ubwo guverinoma y'u Rwanda yari mu mishyikirano nazo muri Arusha muri Tanzania, byose burya bibera muri Tanzania.
ndabyibuka ko kubera ko nanjye nari mpari, zasabye ko intambara ihagarara. Leta y'u Rwanda, guverinoma ya Habyarimana ishyira mu bikorwa ihagarikwa ry'intambara. Bwakeye zifungura gereza ya Ruhengeri, zikuramo, zibohoza Barizinde, zibohoza ba Biseruka, ba Muvunanyambo n'abandi. Ubwo twabyinaga intsinzi yo guhagarika imirwano, twari muri hoteli, ni akabari kaba muri Tanzania gashyushye cyane kitwa Sabasaba, turi kumwe nazo. Murazizi uko zabaye muri Tanzania hariya mu mishyikirano. Zumvise ko Ruhengeri, gereza ya Ruhengeri ingabo zazo zayifunguye, ntitwamenye aho zinyuze. Abo twasangiraga icupa bariyumva, nagiye kubona mbona umwe aragenda anyonyomba, ariko ntabwo twari twakabimenye. Bukeye twongeye guhurira mu biganiro, hari uwababajije ati ariko ejo mwadukoze ibiki? Nyine bashakaga kubabaza impamvu banyonyombye, ari uko bamaze kumva ko bene wazo bamaze gufungura gereza ya Ruhengeri. Umwe muri zo yarasetse aravuga ati rega, ibyo turimo mwagombye kubyumva, turi mu ntambara ikomeye. Ibyo guhagarika imirwano, menya ahari mwagombye kubihagarika, no guhagarika kubitekereza. Ariko reka nikomereze ku mishyikirano n'ubundi Kisekedi irimo kuvugwa hagati ya Kagame na Kisekedi. Iyo mishyikirano Kisekedi, Kagame yamusabaga ntiyigeze ayikozwa. Ndavuga Kisekedi ntiyigeze ayikozwa, kuko yavugaga ko umutwe wa M23 wayisabaga utabaho. Ubundi uwo mutwe w'inyeshyamba Kisekedi amaze igihe awita une coquille vide. Agiye umuntu yabyita ngo iki mu Kinyarwanda? Urasi nk'icyungora, urari nk'icyungo kirimo ubusa. Kisekedi yavugaga ko ahubwo ibiramambu ngo yapfa guhura na Kagame, ngo akamwumvisha ko ari umwicanyi ruharwa. Mu gifaransa cye kivuze neza yabyise ngo un criminel de renom. Voilà, bon. Ariko benshi ngo bateze amatwi iyo mvugo ya Kisekedi, nanjye ndimo. Ni ukuri twibarije icyo mu by'ukuri yashakaga kuvuga, cyane ko mu byo yavuze nta jambo imishyikirano ryarimo, kuko hano havugwaga imishyikirano nyine hagati ya Kisekedi na Kagame. Ariko cyane cyane ko nanone Kisekedi yari asanzwe azi ko Kagame n'ubundi ari criminel de guerre. Message ya Kisekedi, nk'abantu mwe mu nteze amatwi, yashakaga kuvuga iki? Criminel de renom, coquille vide, ibyo byo nibyo. Kisekedi rwose numva twamusaba kujya asobanura imvugo ze neza. Bon, nyamara iyo mishyikirano Kisekedi arimo gucira inyeri, bigaragara ko noneho ayikeneye. Ariko menya atazanayibona, kuko burya umuntu
urimo gutsinda intambara nta mishyikirano aba akeneye. Imishyikirano se aba akeneye iyiki? Umuntu usaba imishyikirano burya ni urimo gutsindwa intambara, kandi baza impamvu Kagame ahubwo asaba imishyikirano kandi abona neza ko intambara arimo kuyitsinda. Ayo ni amayeri y'inkotanyi nyine, ni ibintu tumarasemo imyaka myinshi. Ibyo ntabwo nabitindaho. Ibyo rero byose Kagame yasabye Tshisekedi ko bagirana ibiganiro, intambara irimo kuyogoza Kongo igahagarara. Ibyo ari byo byose nk'uko namwe mubibona ahari, biragaragara ko Kagame azemera guhura na Tshisekedi, kongera wenda akamufata nk'ikigoryi. Kuwa 16 Mutarama uyu mwaka, ubwo yahaga ubunani abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, yemeje ko iyo abonye ibigoryi ngo abimenye. Utabona ko yavugaga Tshisekedi ni uko wenda yumva nabi. Ariko reka turebe imishyikirano n'ubundi yari iteye ite. Ubundi mu nama ibanziriza iyo mishyikirano isabwa n'uruhande rw'u Rwanda, ndavuga iriya nama yabereye Dar es Salaam ejo bundi muri Tanzania, ndumva ari kuwa 8 Gashyantare uyu mwaka, Perezida Tshisekedi ubundi ntabwo iyo nama yayibonetsemo. Ibinyamakuru za rezo sosiyo, ndavuga inkoranyambaga maze igihe nkurikira, bimaze iminsi bivugwa ko yatinye kurebana mu maso na Kagame kubera ko arimo kumurasaho, cyangwa ko wenda yashoboraga kumuhanura mu ndege nk'uko byagendekeye Perezida Habyarimana ubwo nawe yatumirwaga mu nama y'ikubagahu, niko babyitanye, inama yihutirwa itagira gahunda y'ikubagahu. Nk'iyi ngiyi ni nayo Perezida Habyarimana yatumiwemo, kandi aho izi nama zibera mbi zose zibera muri Tanzania, Dar es Salaam. Icyo gihe inama yahitanye Habyarimana yabaye ku itariki ya 6 Mata 1994. Nta Museveni yari ayirimo yisinziriye, abenshi mwaramubonye, n'ejo mwamubonaga yambaye ishati y'umweru agomba kuba ari yagira gusa n'ingofero, arimo yisinzirira nyine ategereje wenda ko niba hari ibyo yapanze, niba ari bucura inkumbi biri bube mu kanya. Reka no kumubeshya, ntawamenya, ndi umukirisitu. Imishyikirano hagati ya Tshisekedi na Kagame, njyewe rwose nk'umuntu nkeka ko ikenewe, kandi mbona izanabaho, kugira ngo Tshisekedi bamatse ibihugu bazamutegeka kwemera ko Kagame agomba gufata uturere twose twa Kongo yifuza turimo ya mabuye twatubuye, nibiba na ngombwa amwirukane ku butegetsi. Ndavuga Kagame amwirukane ku butegetsi mbere y'uko ashyiraho undi muyobozi yifuza. Ibyo se kandi turacyabijyaho impaka kuko
ko n'ubundi asanzwe abikora. Ubundi yabikoze mu gihe cya ba Kabila Fisi na Kabila Père. Aba bombi niwe wabashyizeho. None Tshisekedi we yamunaniza iki? Ibyo ni ibyanjye da, namwe muzambwira ibyanyu. Iyi mishyikirano kuri jyewe rwose ni ngombwa kwibaho. Ni ngombwa ko yagombye kubaho, kuko ni ukuri yatanga agahenge ku banyekongo barimo kwicwa vurema. Nahoze reba amafoto y'abana, y'impinja n'abasaza n'abakecuru, inkotanyi zakubise amasasu Goma, imirambo iruzuye. Imishyikirano ibaye, ntekereza ko rwose abo zirimo kwica ni Bukavu uyu munsi, wenda zamanukirwa na Roho Mutagatifu zikaba zihagaritse intambara. Iyi mishyikirano irakenewe nanone, kuko nibwo buryo bwonyine mbona ko Tshisekedi ashigaje bwo gupfa no gukira. Hari hagati yo gupfa no gukira, niko mbibona, cyane ko n'abari bahagarariye ibihugu bya SADC na EAC ejo bundi i Dar es Salaam basabye ndetse banemeza ko impande zombi zirwana zagombye kwemera ko habaho imishyikirano kugira ngo iriya mirwano ihagarare. Sintekereza ko muri bariya bashefu d'etat bari bateraniye i Dar es Salaam, barimwo abaturuka mu bihugu bigize East African Community na SADC, hari uwakwifuza ko iriya mirwano ikomeza kugira ngo abantu bakomeze bapfe kuriya. Ni ukuri singeka ko hari umuyobozi w'igihugu watekereza ko biriya bintu isi yose ireba kuriya bikomeza. Ariko jyewe ndakibaza n'ibindi bibazo. Ikibazo mfite ni ukumenya niba koko iyo mirwano iramutse ihagaze, inkotanyi zahagarika gucana umuriro ku ngabo za Kongo, kandi izo nkotanyi uzihagarariye w'agakingirizo witwa Corneille Nangaa yavuze ko iyi ntambara icyo ayishakamo ari uko imugeza i Kinshasa, ko ibya Goma na Bukavu ko bitamwinteresa. Ibyo turabyibuka n'uwitwa Laurent Nkunda nawe yararwanye agiye kugera i Kinshasa, bambatse ibihugu basaba Kagame ko iyo ntambara yayihagarika, nuko amuhamagara. Ntawe uzi aho aherereye, cyakora hari amakuru ajya ngo mu gutwi bakambwira ko ngo ari i Kigali, ngo yarokotse wirirwa avumba n'urwagwa. Nyine niko inkotanyi iyo ziragukoresha zarangira zikakujugunya, nyine nta kundi. Bon, uko ari agaciyemo. Niyo Tshisekedi yakwemera imishyikirano, ubwo ndavuga ku ruhande rwa Tshisekedi n'ubundi wari waravuze ko iyo mishyikirano atayikeneye, sinkeka jyewe ko imirwano yahagarara burundu, kubera ko Bugande n'u Rwanda
yewe nemeza ko byahawe ikiraka cyo kurwana iriya ntambara. U Rwanda na Uganda biramutse bitsinzwe iyi ntambara, abayobozi babyo, ubwo ndavuga Kagame na Museveni, bashyikirizwa inkiko. Niko mbitekereza. Bashyikirizwa inkiko kubera ibyaha by'intambara byakorewe muri iyo ntambara, cyangwa bakicwa. Erega bamatse ibihugu, baragukoresha barangiza bakakwica, bakicwa kugira ngo batazamena amabanga babikijwe n'aba bamatse ibihugu babakoresha. Nshobora kuba nibeshya ko gukeka burya ngo nicyo cyaha. Reka ndeke gukeka. Iyi matse ibihugu mu by'ukuri mwese murabizi ko igizwe n'Abanyamerika, Abongereza na bimwe mu bindi bihugu bigize ubumwe bw'i Burayi. Union Européenne burya ibitsa indiri nyine y'ibihugu nyine bifata ibyemezo, bigura intwaro, bigira gute kugira ngo birwane ku nyungu zabyo. Ntekereza ko rero ibi bihugu bigize matse ibihugu, ndavuga iyi matse ibihugu yose, idashobora guhagarika iyi ntambara kuko yaba itakaje ubukungu bw'amabuye y'agaciro, bw'ariya mabuye y'agaciro yacukurwaga mu bice byinshi byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'abantu imyaka 30 iyi ntambara n'ubundi ishize, Abanyekongo batarigeze bagira agahenge. Ndavuga aho bamatse ibihugu bimikiye Kagame kugira ngo bamugire empiyo yo kuzajya bacukurira ayo mabuye, anayabashyire ku giciro gitoya. Tshisekedi urimo kwiyopoza kw'ibyo, avuga ko nawe yayabaha, agomba kuba wenda yayabahaga ku giciro kirekire. Kagame akavuga ati nzakurasaho njye nyabaha kuri makeya, agato kava kwiguye. Urumva, niko mbikeka. Ku ruhande rw'Ubuganda n'u Rwanda, nari mvuye kuri bamatse ibihugu. Ibi bihugu byombi nabyo sinkeka ko bishobora guhagarika iriya ntambara, kubera ko wenda tuve wenda ko bikingiwe ikibaba n'amatsiko ibihugu, ariko Kamemu bifite n'izindi nyungu muri kariya karere ka Kivu zombi, kubera ko bivugwa ko hagombaga kubakwa ubwami bw'Abatutsi, Empire Amite. Ubwami bwaravuzwe muri za Korudo Remera, umunyamakuru witwa Marie Roger Bilowa yarabitangaje. Ayo masezerano y'i Remera na Laurent Désiré Kabila yavuzeho, anahirwa kuyubahiriza baramwica. Ubwami rero bw'Abahima bw'Abatutsi bugomba kubakwa, kandi buzubakwa ari uko iyi ntambara nyine bayitsinze. Ndavuga Museveni na Paul Kagame. Badatsinze iyi ntambara, ubu bwami ntabwo bwaba bucyubatswe. Niko mbikeka. Ariko nanone hari igihe nubwo wenda
tuvuga ibyo tuvuga, kariya karere ka Kivu zombi burya abagezeyo nyine ngo ni akarere nyine ngo kera cyane ngo katanatuwe. tuvuga abanyekongo kugira ngo bahature bigera za Kinshasa bakajya kubyiganirayo bakajya kwicezereza za mbyino zabo za kera, bakibagirwa ko ubutaka bwabo ari inabite afe budatuwe kwa. None Kagame yabubohoje agatuzamo abanyarwanda babuze aho bakwirwa muri kariya kanogo ko mu Rwanda, byaba bitwaye iki? Ariko wenda ashobora kuba nivugira ibyanjye, ashobora kuba wenda icyo agamije ari ukugira ngo iriya Kivu zombi hagire icyanya nyine icyama urwuri rw'inka z'Abahima, atagamije ko wenda abo banyarwanda bari bakeneye amasambu nabo bagira icyo bahabona kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo. Ni ukuri abohoje Kivu zombi, abanyarwanda babuze aho batura bakimukirayo bakabona amasambu bagahinga, ntihagire ubirukana aho hantu, ntibagirwe abacakara bazajya baragira izo nka bakanazikama bakazikamira Abahima n'abagaragu n'iki. Nkeka ko ntacyo byaba bitwaye. Ibyifuzo byanjye ntawamenya, hari igihe byahura cyangwa ntibihure n'ukuri, reka mbe mbivuyemo. Yewe akaduruvayo gahora muri Kongo hari igihe kambuza gusinzira, nkibaza n'igihe kazarangirira. Igihe gituma ntasinzira ko mpora nkabonamo imirambo y'abantu bapfa, kandi jyewe rwose nanga ko abantu bica abandi. Intambara zimara abantu zimaze iki? Abaziteza bazihagaritse kuko abantu ntibakomeze gupfa. Ndimo rero nibaza ngo akaduruvayo gahora muri Kongo kazarangira ryari, ninde uzanakarangiza? Hagaha kino kibazo ndagerageza kukisubiza gato, avuga nti wenda kugira ngo ibibazo by'umutekano muke urangwa muri Kongo birangire burundu, nuko ibihugu byo mu karere birebwa n'iyi ntambara byose byakwishyira hamwe bikarwana umuhenerezo. Ibyo bihugu ni ibi? Ibyo bihugu ni Tanzania ndetse n'u Burundi. Nkeka ko ingabo z'u Rwanda nyuma yo gufata Goma nizifata na Bukavu zizahita zifata n'u Burundi, zitaretse na Tanzania, cyane cyane ko ibi bihugu bihana imbibi n'u Rwanda. Ariko wenda Tanzania menya bitashoboka ko ni igihugu gikomeye, ni nacyo cyirukana abadiktatori bananiranye. Ndibuka ko ari nabo birukanye ubutegetsi bwa Idi Amin. Erega burya n'ubwo Habyarimana n'Abatanzaniya babwirukanye, nuko abantu wenda babiceceka ntibabivuge. Ariya manama abera Dar es Salaam buri gihe yo mu muhezo, abera ku Karubanda akabera mu muhezo, mukeka ko avugirwa mwiki? Kandi twivugira Uburundi. Uburundi Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yaravuze ati icyo u Rwanda rushaka ndakizi, ni ukugira ngo ruzarase ibisasu mu Burundi. We yarabizi. Ibi byatumye anohereza ingabo muri Kongo kugira ngo
zirwanire ku mupaka w'u Burundi na Kongo, ndavuga hariya za Bukavu, hariya za Buvira, uzamutse gato hariya hose ni ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Ndavuga ko inkotanyi burya zifashe Bukavu n'u Burundi byaba byarangiye, zaba zabufashe. Kuri ibyo rero nyine Gisekedi ntabwo ari dupe we, yahise yongerayo za batayo, niko byavuzwe, batayo 16. Harya batayo buriya baze bya gisirikare, muzambwira ibigizwe n'abasirikare bangaye? Yewe intyoza zizi bya gisirikare zawe zimbwira ko ngo abasirikare b'abarundi bari kurwanira i Bukavu ngo barenga 20,000. Amaye 20,000 urumva ni, reba nka stade Amahoro iyo yuzuye cyane ijyaho 30, kandi ntaho bitandukanye. Tekereza abantu buzuye stade Amahoro barimo kurwanira hariya i Bukavu, barimo kuhasiga agatwe. Cyumweru nzajya kubasomera ishapule. Ariko nanone nubwo ndimo kwibaza jyewe ngo abo basirikare b'u Burundi 20 cyangwa 30 barimo kurwanira i Bukavu, ubundi barwana bati? Barwanisha izihe ntwaro? Izo ntwaro zifite ubuhe bushobozi? Ni ubushobozi bungana iki bwo guhangana n'intwaro z'ingabo z'u Rwanda? Bivugwa ko ngo izo ntwaro zirusha ubushobozi iz'ingabo za Nations Unies, ndavuga MONUSCO imaze imyaka 20 muri Congo. Yewe iki ni ikibazo ntafitiye igisubizo. Ubwo namwe muzambwira, ndavuga abasirikare wenda ab'inkotanyi nyine twavuganye hano, bambwira ko ngo u Rwanda rwaguze intwaro ziteye ubwoba. Hari n'abavuze ko ngo cya gisasu cyatewe muri Rubavu ngo hari imbunda inkotanyi zaguze ngo zimire ibyo bisasu. Ariko ahangaha nabuze umusirikare w'inkotanyi wasobanurira ibyo bintu, bagomba kuba babeshya. Reka nta gisasu kimira ikindi, iyo cyaguye kuri cible, yewe itacyangiza uwo kiguyeho cyangwa ahantu. Ariko nanone ndimo ndibaza niba Tanzania nayo yarwana iyo ntambara kugira ngo nayo irengere umupaka wayo. Tanzania ubundi bizwi ko, ndavuga ingabo za Tanzania n'ubundi zibarizwa muri SADC, kandi iyi SADC amakuru nabonaga mu cyumweru gishize, nabonaga ingabo za Kagame zarayicanyeho umuriro. Hariyo n'abasirikare bo muri Afurika y'Epfo, kandi iki gihugu cyitwa Afurika y'Epfo ngo ni kimwe mu bihugu bya Afurika bicura intwaro zikomeye. Yewe nyamara nazo ngo ingabo z'inkotanyi ngo zazigabyeho igitero ku buryo abasirikare ba Afurika y'Epfo 14 baguye muri iyo mirwano. Ubwo perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yarababajwe n'uko abo basirikare be barashwe n'ingabo z'u Rwanda, ndetse nta nubwo abita ingabo z'u Rwanda babita inyeshyamba zitwaje ibirwanisho.
Kagame ibyo byaramubabaje, avugana umujinya, azura umugara, avuga ko Ramaphosa atagomba kwita ingabo za Kagame intozo zitwaje ibirwanisho, ko ari ingabo z'u Rwanda, ko atagomba guhirahira no kuzongera kuvuga ko abo bantu ari inyeshyamba, ko niyongera kubivuga bazarwana. Nibutse ko Afurika y'Epfo iri mu bihugu bikomeye byo muri Afurika bicura intwaro zikomeye. Umenya Afurika y'Epfo inabishatse ahari yarasa ku Rwanda ako kanya, nuko nabonye inteko y'igihugu kitoroshye, abadepite bo muri Afurika y'Epfo, hari unzi witwa Julius Malema, we rwose ni inteko na perezida, niwe wirukana abaperezida bose uretse Mandela, niwe yari yaratinye. Malema ntabwo yoroshye, niwe wavuze ko wasabye ko ingabo zisigaye muri Afurika y'Epfo zihita zitaha. Umukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo akanasobanura uko bariya 14 n'ubundi biciwe muri Kongo, akabaza n'icyo bari bagiye gukorayo. Malema ntabwo yoroshye. Afurika y'Epfo niyo bashaka kurasa ku Rwanda, sinkeka ko abadepite yewe bayemerera, ntabwo byashoboka. Izindi nteko zirakora koko, naho abiwacu baba basinzira mu nteko bavuga His Excellency, Your Excellency, n'ibiragi kibera mu nteko, agira ngo ntibyigeze byiga la libre expression. Ibikoryi ntacyo navuze, ijambo narikuyeyo. Nyamara nubwo ibintu ndimo kubicira inyeri, iyi ntambara ishobora kuzagaragaramo imbwa n'umugabo. Jyewe nabonye ari intambara izamara igihe kinini cyangwa gito, bizaterwa n'abayirwana ndetse n'abayishyigikiye. Abayirwana ni Inkotanyi, abayishyigikiye ni Mpatsibihugu. Mpatsibihugu nibo batanga intwaro ku Nkotanyi. Icyo gihe rero nibo bazavuga bati intambara tuzayirwana mpaka tubohoje Kongo, cyangwa se tuyihagarike, tuzashyireho umuntu uyirwana neza cyangwa uyihagarika burundu. Intambara nk'iyi, ndavuga iyi ngiyi irimo kubera muri Kongo, muri Kivu zombi, yabaye no muri Angola. Iyi ntambara yo muri Angola ndabyibuka ko yamaze imyaka 26. Ni intambara yatangiye kuva mu mwaka w'1975 irangira mu mwaka wa 2001. Yari intambara ikomeye yahitanye na Savimbi. Murabizi abanyamerika n'ubundi bafinansa izo ntambara, ni nabo bishe Savimbi, kandi nabo bamufinansaga kugira ngo afata Angola. Abo ni ba Mpatsibihugu ndimo kuvuga. N'abangaba barwana muri Kongo babona babafashe, kandi aribo n'ubundi babafinansa ngo bayirwane. Kugira ngo Angola itsinde iyo ntambara, yashyize mu gisirikare ingabo nyinshi zitagira ingano, ni nk'izi zirimo kurwanira muri Kongo. Iziha imyitozo ihagije. Uyu munsi Angola ni igihugu cyihagazeho, kitemera ko ba Mpatsibihugu bagitobatoba uko bashatse.
murumva igihugu mana, ureke Kongo vrema. Ibi bivuze iki? Ariko se nanone ko inkotanyi zahungiye mu Burayi zambwiye ko ngo abanyekongo ngo niyo ngo waziforuma wabaforuma wabatoza uko byagenda kose ngo badashobora kurwana. Nanone biterwa n'abarwana. Abanyangura baravuga bati no, tugomba kwipakurura abagashaka buhake barimo gutobatuba gukurunga mu byondo igihugu cyacu, barakirwanira mpaka imyaka 26 bakibohoje. Ubu Angola ni igihugu cyihagazeho. Perezida wacyo Lorenzo niwe mediateur w'izi ntambara zose mureba. Gukora mediation mu bihugu bihanganye birwana intambara nk'izi zimara abantu, ntimukeke ko ari umushefu d'etat uwo ari we wese. Bikorwa n'igihugu gisanzwe cyemewe, kidashoza intambara, cyihagazeho, kidakoreshwa n'abamasi bihugu. Igihugu cya Kongo nacyo wenda nta wagisaba ko cyarwana imyaka 26 nk'iyo Angola yarwanye kugira ngo yibohose, ariko nacyo cyagombye gushyiraho akacyo vrema. Nubwo wenda kitorohewe, ariko se nticyoroheye gute? Ni ukuri ingabo za Kongo zishobora gutozwa imyaka wenda nk'icumi, hakagira abantu bameze nk'abazalendo bakavuga twebwe turi abapatriote, tugomba kurwanira iki gihugu tukakibohoza, tukakirukanamo bampatse ibihugu, tukakirukanamo Kagame n'ingabo ze, ku buryo atazahirahira anakigarukamo. Ibyo ngibyo biterwa n'umuntu, biterwa n'ubuyobozi. Muri ubwo buyobozi bwo bushyira izo nkotanyi, bushyira izo ngabo ngo zijye kurwana zihembwa amadolari 20 koko wavuga ngo yahembye umuntu ngo najye kurwana? Izo ni ingabo za Kongo. Ibyo byavuzwe n'uwitwa Patrick Mbeko, ni umuntu wandika ibitabo, ni umuntu ukurikira, ni umunyekongo. Yavuze ko ingabo nyinshi za Kongo izi ngizi zirwana zibohoza igihugu, buri ngabo ihembwa $20. Birababaje ni ukuri. Niba ari uko bimeze, ayidata ntabwo byagombye kugenda gutyo, ni ukuri. Niba rero genda hoze mvuga nti iyi ntambara ni y'akarere, iyi ntambara ni y'akarere kose, ibihugu bituye muri aka karere kose k'ibiyaga bigari. Nabuze mvuga ko kugira ngo wenda irangire ari uko bayirwana, bahagurukira hamwe bakayirwana umuhenerezo. Ariko se niba koko ibihugu bifite ubushake bwo kurwana iyo ntambara, uwo muhenerezo navugaga, ibyo bihugu bizarwana iyo ntambara bizayirwana buryo ki? Bizayirangiza? Kuko intambara ubundi igomba kurwanwa ikanarangira. Niba ibyo bihugu byiyemeje kuyirwana, bizakoresha ayahe mayeri kugira ngo biyirangize? Intambara yo kwirukana Idi Amin wo muri Uganda
ndumva ari Tanzania yayishoje paka imwirukanye burundu. Tanzania ntaho yagiye, bivuga ko igifite ibitwaro bikomeye bishobora no guhanura na ziriya ndege zose mpatse ibihugu yahaye ubutegetsi bwa Kagame. None aho kugira ngo Kagame azafate Uburundi yototere na Tanzania, harya ngo Tanzania yo yagombye gukora iki? Yewe ntabwo ndi umusirikare, ariko numva ko ibihugu byo mu karere, niko nibwira, Tanzania, Uburundi, Kongo byagombye kurasa ku Rwanda bikirukana bariya bampatse ibihugu. Kongo igahagarara ku ruhando mpuzamahanga ikitwa igihugu kimeze nka Ngora kigobotoye abo banzi bose b'akarere. Yewe reka mbareke nanabashimire ko mwanteze amatwi. Nitwa Amiyeri Nkuriza, amakuru yacu nakagaruka.